Ya, yang butuh gendut-gendut nih buat kurbanan, masih jomblo, lokasi Blitar, sehat-sehat ini. Oh, Kak pilek, sehat-sehat. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lumayan gede-gede. Ini gede lumayan nih. Ini gede. Iya, ini gede iki. Bu. Oh, iki gorong poel iki. Yang di sebelah sini masih muda-muda. Belum poel kayaknya. Tapi nanti kurbanan kira-kira wis gorong ya. Oh, iki betina iki. Lumayan gede. Woi. Kaget tahu.